Brigade Kalmius militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR terekam menghancurkan peralatan militer Ukraina di dekat Avdiivka dengan serangan tepat. Rekamannya beredar di Telegram militan DPR pada Kamis 4 Mei 2023. Tampak sejumlah peralatan tempur di lapangan luas menjadi sasaran. Dalam narasi unggahan disebutkan, awak senjata dari Brigade Artileri Kalmius ke-14 sekali lagi menghancurkan peralatan musuh yang teridentifikasi dengan proyektil berpemandu Krasnopol. Serangan dibantu dengan UAV dan pesawat tak berawak. Ledakan tampak jelas dalam rekaman drone pengintai. Beruntung tak ada korban jiwa dalam serangan ini. Hingga saat ini, perang antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda untuk segera berakhir. Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области.